rođendan naše Svete Crkve. Neka se srećom i neka blagodat Gospoda našega Isusa Hrista i blagoslov i blagodat Duha Svetoga bude sa nama u sve dane života našega, da svetli u našim srcima, u našem umu, u našim brakovima, u našim porodicama, u našoj parofiji i u našoj svetoj Vaseljenskoj crkvi, velikoj porodici Gospoda našega Isusa Hrista. Dakle, danas je rođen dan naše Svete Crkve, jer poslije Hristovog vaskrsenja u 10. dan, u 10. dan poslije vaskrsenja, začuo se jak zvuk kao buka velikih vetrova i u 9. čas sišao je Duh Sveti na apostole u vidu plamenih jezika. Sišao je dakle Duh Sveti u vidu jezika na apostole zbog toga što je bilo potrebno da apostoli rašire evanđelsku blagu vest o spasenju roda ljudskoga na svim jezicima ondašnjega vremena. I poslije silaska Svetoga Duha na apostole, Sveti apostol Petar je počeo da propoveda i kad je govorio o Gospodu Hristu, o njegovom vaskrsenju, o njegovom vaznesenju, svi narodi koji su toga dana bili u Svetome gradu u Jerusalimu, mogli su da ga razumiju, da li to bili Grci, da li bili Feničani, da li bili Kričani i bilo koji drugi narodi, dakle imali su da slušaju propovedi Svetog apostola Petra na svom maternjem jeziku. To je divno, zadivljujuće kako je to sila Duha Svetoga učinila da obični ribari, ribolovci kao što su bili apostoli, postanu tako moćni, tako jaki, tako nadahnuti Duhom Svetim da objave Hristovu nauku cijelom tadašnjem svijetu i da idu neumorno, ne plašeći se ničega na putu, šta nisu ni mislili, šta ih sve očekuje, nego upravo ta snaga, ta ljubav Duha Svetoga je njih naružala, tako da su neustrašivi borci bili izvanredni velikodostojnici, bogonosci i hristonosci, koji su živote svoje dali za divnu svatku veru pravoslavnu, koju mi išćemo i koju smo mi nadojeni od strane naših roditelja i naših starih očeva i dedova. Dakle, tu divnu veru, to mlijeko pravoslavlja, mi danas sa time hranimo, da se mi hranimo, da to istom hranom hranimo svoju djecu i one koji su mlađi od nas. Crkva Hristova, crkva Božja je nepobediva. Zato je sam je Gospod kazao, sagradit ću, dakle, crkvu svoju na kamenu tvrdome i vrata paklena njoj će nadvladati. Znači, pa kakve sile crnoga paklena naiđu, ne mogu da unište crkvu Hristovu, koju je sam Gospod osnovao, sam je Gospod sagradio na tako kamenu tvrdome, da kako kaže vrata pakla ne mogu je nadvladati. Mi znamo iz istorije naše Svete Crkve da je crkva mnogo imala strašnih bitaka, ali nikada rat nije izgubila. Na Svetu Vasiljensku crkvu Hristovu progonili su
rimski carevi, Neron, Decije Trajan, Septimije Severa, Dioklecijan i mnogi drugi, Konstancije. Svi su oni crkvu Božju gonili i proganjali, ogromne reke krvi, svete braće naših sestara, mučenika Svete crkve i su protekle i prolivene, ali opet crkva ostala kao nepobjediva i do cara Konstantina Velikoga koji je dao milanskim ediktom slobodu ispovedanja svete vere pravoslavne. Međutim, crkva je oduvijek imala svojih neprijatelja, kako unutrašnjih, tako spoljašnjih, tako da je uvijek vodila bitke za svoj opstanak, ali zahvaljujući upravo velikoj sili Božjoj ostaje i evo do danas je jedna neuništiva država Duha Svetoga porodica koja će, kako sam Gospod, ostati do kraja kao početak carstva Božjega ovdje na zemlji. Pomolimo se i mi Duhu Svetome, Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, rizično dobara i davaoče života, dođi i useli se u nas. I ošti nas od svake nečistote i spasi blavi duše naše. Amen.